Uzanzo chapter 1 verse number 8. Nezinto ezibalekile bafethu ngifuna sixoxe. One of the things ukuthi ngifuna silungise kakhulukazi lento ukuthi iningi labafundisi bethu aba powerful, lababizwa ukuthi powerful men of God or the great men of God. Did you ever notice ukuthi abekho o great men of God ababizwa uNkulunkulu babizele endaweni zasemakhaya? Angiphinde futhi ngamemezela nomshado. Yekela indaba ukuthi great man of God une branch emakhaya ngisho lokho. Wonke umuntu obizwe uNkulunkulu nothunywe uNkulunkulu umbizele endaweni zasemadolobheni. Akekho laba madoda abizwa so great man of God, the giant of faith. Ethe u giant of faith enjalo ene branch emakhaya noma yena khonzela khona emakhaya. Balandelele nawe labo baziyo lamadoda amakhulu abizwe uNkulunkulu ungitshela ukuthi bakhonzela kuphi. All of them basemadrobheni noma emalokishini. Ayikho igiant yevangeli ekhonzela emakhaya. Ilento efuna sixoxe namhlanje ukuthi bambalwa abantu ngempela abathunywe uNkulunkulu. Bambalwa. Sifuna sixoxe lokho bazalwane. Sanibonana. Uzanzo chapter 1 verse number 8. To verse number 8 uJesu ukhuluma nabapostoli uthi kodwa nizakwamukeliswa amandla. Moya ongcwele sefikile phezukwenu nibe wofakazi bami eJerusalema. Uyinothisa lezi ndawo uJesu ayibalayo la ayibhalwanga ngephutha ngoba zazi iningi indawo uJesu wayengazisho. Wayengalisho iGalile, wayengachaza iNazaretha, wayengachaza iJericho, wayengachaza iGilgal, ziningi indawo uJesu wayengayichaza. So ke for the fact ukuthi uJesu ethi kubona abapostoli nina niyoba wofakazi bami, wayesebe specific eqala ngeJerusalem. Jerusalem was a city. Bese khuluma ngeJudea. Judea kwakwindawo zasemakhaya. Pili yakhona everything iJudea. Bese kuthi iSamaria. Zu-3 indawo uJesu ayichaza. Ngicela ukufunda leli verse before ngikhuluma kakhulu. Kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwami. Phezu kwenu, sorry. Umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Nibe wofakazi bami eJerusalema, Judea lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Zintathu uJesu umayetshela abapostoli ku chapter 1 verse number 8 incwadi Zenzo emveni kokuthi uJesu ebulawile wavuka ngosuku lwesithathu. iBhayibheli wahlala nabo abapostoli insuku ezingamashumi 40 days ehlale nabapostoli. iBhayibheli wayebafundisa ngendaba zombuso. Emveni ukuthi sehleli nabo wayesebanikeza instruction ukuthi because ningibonile ngingophilileyo uvuka kwabafileyo seniyofakaza ngento eniyibonile niyoba wofakazi bami. In other words niyofakaza ngento enayibonayo ukuthi siyamazi uKristu simbonile. Wayesebe specific udaba lwami kakhulu lapho. Wayesebe specific uJesu ukuthi nizoqala la eJerusalema nibe wofakazi khona la. Mani suka eJerusalema nizokwehlela eJudea. Mani ehlela eJudea ningena iSamaria lonke. Emveni kwaloko hambeni emhlabeni wonke. Ngiphinde Jesu uthi kubapostoli hambani niyofakaza ngami. Qalani la eJerusalem. Mangiqeda iJerusalem ngenana eJudea. After iJudea yanine Samaria lonke. After Samaria hambani ezweni lonke ifakaze ngami. Now masikhuluma ngeJerusalem, iJerusalem kwakuyidolobha. Ngan adawethu uJesu wabanikeza instruction because wayehlala nabedolobheni ukuthi nakhona le dolobheni laba abahlala le dolobheni bayadinga ukushunya Yesu ivangeli emadolobheni njengoba iningi labefundisi bethu abantu babizwe uNkulunkulu owabo uNkulunkulu wabathuma kuphela eindaweni zasemadolobheni kuyofakaza ivangeli bagcina eJerusalem because Jerusalem was a city.
So ke lonke uhlobo endaweni ezahlukahlukene eqhamuka emagumbini omhlaba la liphelele eJerusalem. As a result iningi labefundisi bethu basemaThekwini baseGoli bakulezi indawo zamadolobha la kuqhamuka khona abantu eindaweni ezahlukahlukene. So iJerusalem sasingalichaza namhlanje njengeGoli la khona kuqhamuka abantu eindaweni ezahlukahlukene bazohlangana eJerusalem, abanye bebeze ngokuzokhonza kusetshenzwa imisebenzi eyahlukahlukene. So uJesu wathi khona le Jerusalem la edolobheni lenu fakazani ngoJesu. Maniqeda iJerusalem ukufakaza ngoJesu yehlelani iJudiya. Ma ustadisha iJudiya ngekhathi zikaJesu kwakuyindawo zasemakhaya, impilo yakhona yayiminyene. La eJudiya ilezi indawo khona ishuma ngeke uyithole ngoba kwakuhlala izalukazi ezazihola impesheni mhlambe ngolumi lwanamhlanje la khona kugcwele intandane. Impilo noma isimo somnotho singavumi, kodwa wabakhomba uJesu ukuthi nali iJudiya linjalo, linganawo amadoda abangekho odokotela, amanesi nothisha, kungekho isimo sempilo, kungekho ohamba ngama BMW. Nakhona eJudiya hambani nakhona niyolimemezela ivangeli eJudiya. Asiphelele eJerusalem kuphela la khona yonke into akhona iflowuswa imali, naseyindaweni la khona niyolala ngaphansi kwehlahla, nilale nidlo bhatata namadumbe. iJudiya lela hambani nizonofika khona eJudiya. Wayithatha serious lezi zinto ezintathu uJesu wabe specific kuzo metshela abapostoli, ngoba wachaza izimo ezintathu empilweni engafani. Idolobha la wonke umuntu ethanda ukuya khona, iJudiya la khona kunezalukazi engasebenzi, kunosisi abaqeda isikole abangasebenzi, abanengane ezimbili nantathu, impilo yakhona ingacacile. Mawuthi umemezela ivangeli kufika ukuthi bhucwele izangoma nezinyanga, cela wonke umuntu mawuthi useyafundisa abathi nya baphela bonke ukuthi ubiza umnikelo kufika u10 rand, bonikelo ngo2 rand no50 cent. Wabakhomba uJesu naseJudiya athi nakhona eJudiya la khona kube yindleko zakho, hamba ngopetrol wakho, uhamba ngemoto yakho, kuphela amathaya akho. Hambani naseJudiya niyolimemezela ivangeli. Alivangeli alipheleli kuphela eJerusalem, asipheleli kuma-suburbs la khona yonke into iyarentwa. Hambani niyokhonza naseyindaweni la khona eniyonikezwa isite enduneni, uthiwa ithi induna ningasebenza lapha phansi kwesihlahla, uthi ubiza umnikelo kungahlangani lutho. Wabakhomba uJesu naseJudiya athi hambani nize niyofika naseJudiya ngaphansi kwezihlahla ezintabeni, niyoshumela ivangeli khona la khona niyomisa open air, kufika abantu ababili abathathu. Kodwa ivangeli lethu nodokotela sinabo evangelini elabo uJesu wabo wababizayo wabakhomba endaweni zasemadolobheni. Saphindana namhlanje ningamemezeli wona umshado, ubani indoda eyodwa oyazi yedumile noyihlonishwayo eSouth Africa okuthiwa ingaphansi ezilaleni kwashamakhosi ezilaleni, ingaphansi emahlathini ikhonza le komhlaba yalingana noma kwanongoma emakhaya? Uyikhona yini indoda eyodwa oyazi? No, ayikho. Why? Because uNkulunkulu wabo noma uJesu wabo abamtholayo wabathumela eJerusalem, baphelela khona eJerusalem. iJudiya neSamaria kuyalaba abantu abanganagama. Wabakhomba khona naseSamaria naseJudiya. Number 3, uJesu wasebakhomba iSamaria. iSamaria ke lalinothile, kodwa ke linothiswa abantu abangakholwa. Ngamagama iSamaria lalinengcebo, kodwa abantu abahlala khona kwangabezizwe abazenzisa mahana abebehlala eSamaria, noma yayikhona ingcebo, ngoba kunomahluko phakathi kweJerusalem. Ngoba iJerusalem uyothola ukuthi iJerusalem isupport ukunakekela kwabantu abebekhona eJerusalem yayiqhamuka endaweni zasemakhaya. Kwakuhanjwa kuqoqwa iminikelo lethu eJerusalem. iJerusalem ngamagama bebengalimi bangatshali, bona bebedla izithelo zabantu abahamba bosebenza endaweni zasemakhaya. That's what umpostoli Paul mekhuluma nabazalwane baseKorinto uthi ilona lo akaqongelele njengokwenhlanhla yakhe ukuthi umnikelo nomnikelo abawuthola bawuqoqa bawuyise eJerusalem. iJerusalem la khona umuntu odlayo athenga impuphu engazi ukuthi linywaphi,
ethenga yonke engaze ngekakhomba ukuthi usetshenzwa kodwa iSamaria la ingcebo yayikhandwa khona noma yila kwakulinywa khona la kwakutshalwa khona la kwakuluswa khona kodwa kungababe bezizwe abangcolile abaphila double life wabakhomba khona uJesu ukuthi manifike eSamaria ninganaki ingcebo shumela uJesu. Ivangeli lethu la namhlanje silishumela kuphela emadolobheni. Bonke ababizwe uNkulunkulu babizele emadolobheni. Ngiyangabaza amandla befundisi bethu abathi babizwe uNkulunkulu ngoba akekho bizelwe emakhaya. Ngiyawangabaza amandla abo. Ngize ngingabaza nobizo lwabo. Wake wayibona lezi imvuselelo enamandla, lezi imvuselelo uzaziyo enamandla eyimiswayo, eyimiswa wo great man of God imvuselelo. Wake wayibona yini izamba ziyokwenzelwa emakhaya? Ngeke. Why? Because imali ayikho. 2 why? Because uNkulunkulu akabathumanga kuleyo ndawo. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo usithume endaweni zasemadolobheni. Nama date esimisa ngawo lezi imvuselelo wowanaka serious kakhulu. Lama date esimisa ngayo imvuselelo sathi azoba kuleli viki la nge1 abele ngeleli viki la nge15 noma abele viki la nge25. Ama date wethu emvuselelo nalama cross night ethu abakulezo insuku. Why? Because abantu basuka sebeholile. Ngiyakungabaza ukubizwa kwethu singabashumali bevangeli. Ngoba esengathi ukubizwa kwethu sibizelwe endaweni eyodwa la kunengcebo khona la wonke umuntu esefikile akekho obizelwe kuyolanda izangoma emakhaya kuyolanda izintandane ezihlala endlini ezinethayo ayibizele embusweni kaNkulunkulu abekho ababizelwa kulezo indawo kodwa wonke umuntu kulezi insuku bizelwe emadolobheni. Ngiyangabaza ukubizwa kwabefundisi bethu nalo lubizo sinalo ngoba inhloso sinayo namhlanje ukuthi laba babiziwe we are no longer preaching Christ, sishumela thina. Kunezitele ezintsha eseyithathiwe kuleli ivangeli namhlanje la khona ubone ukuthi laba bantu bayiveza bona bashuta beqhamuka ngamabhanoyi. Uma efika yehla nikeza amaflower anikeza amablom lawe bese uya escort ukushawa amazathi bonke amakhosi la kusona ingceke zikaNkulunkulu bayatrenda bakhanda into bafeke ezingeni because yonke into esiyenza is to prove a point nokuveza ukuthi ngokwelevel yokukhonza nolwazi nempilo si how far inhloso ukuhleleka nokuprove ama point ukuthi sihleleke kangakanani. We are no longer focusing on preaching the gospel. Ngiyangabaza ukubizwa kwabefundisi bethu ngoba wonke umuntu ubizelwe ezitadium zasemadrobheni. Ababizwe uNkulunkulu ubabizele ezitadium amabhithi babizele FNB eLuxaneni what you call eGoli akekho wathiwa ungibizele emdansane emakhaya leentabeni akekho obizele kulezo indawo. Target yethu sifuna amadolobha. Bathi mabesho uNkulunkulu bathume kuleyo ndawo. Mbuzo wami ukuthi ngoba kubapostoli uJesu wabathumela eSamaria wabathumela eJudiya unjani lo uNkulunkulu ohamba nathi namhlanje ongasasikhombe emakhaya? Ngiyakungabaza ukubizwa kwethu, ngiyakungabaza. Angisho ukuthi ababizanga kodwa inkinga yami ukuthi uNkulunkulu wasebefocus kakhulu kubantu abahlala emadolobheni abanezimoto. Akanandaba yini abantu abahlala emakhaya ezindaweni ezinethayo? Ngeke. Ngiyakungabaza angiphiki umfundisi wakubiziwe nawe ubiziwe ngekuvumela kodwa wayinjalo ekhomba emalokishini wayinjalo ekhomba akakhombe endaweni la khona ingekho khona imali uJesu wabakhomba khona. Atambane naseJudiya bafika eJudiya bamemezela ivangeli nakhona eJudiya emveni kwalokho basuka eJudiya babheka eSamaria. Kwakuthi ama mineral ekhona eSamaria their focus kwakumemezela ivangeli. Emveni kwalokho athambane ezweni lonke akodwa bafethu uJesu wathi kubapostoli abayezweni lonke ku chapter 24 verse number 14
Ncwadi kaMateyu uthi uJesu leli ivangeli lombuso liyoshunyayela ezizweni zonke kube ufakazi and ukuthi umhla wokuphela ufike. In other words, ngokwesitatimende sikaJesu ivangeli lilindeleke lishunyayelwa kwandlwane, lilindeleke lishunyayelwa abantu abangathathe entweni, lilindeleke liyoshunyayezwa ezalikazi ziyohola imali yeqolo. Ivangeli lilindeleke ukunyezwa ingane zesikole egqoka amabhuluku adabule neuniform engafani kulezi inkolo zasemakhaya la khona uyoyahambela ngeenyawo ushiswa ilanga uphinde uyibuyela ngawatholi namanzi okuphuza, ngoba leli ivangeli lombuso, this gospel of the kingdom, kumele lishunyayelwa ezweni lonke kuko konke okudaliweyo and ukuthi uKristu ebuya. Kodwa abethu laba babizwe namhlanje angilungabazi ubizo lwakho, kodwa kunabantu afayo bangatholi ivangeli. Wonke umuntu lokuyoqala kule ndawana ngoba utarget nabefundisi bethu batargete la khona amafame, kukhona amankampani. Mina bafuthi angiphikisi, kodwa kunento engibuza ukuthi why uNkulunkulu angabinandaba nabantu abahle emakhaya? Why uNkulunkulu angabinandaba nabantu abentulayo? Why uNkulunkulu angabinandaba nabantu abangasebenzi? Why all great men of God and great women of God engathumele endaweni zasemakhaya ezilaleni ayishunyisa izalakazi ezibili ezintathu? Kwenziwa yini? Ngoba sithume thina siyoyishumeza thina. Ubona noma sebefikile kuleyo ndawo, ubona noma sebefikile kuleyo ndawo, it's all about me, my wife and I, my wife and I. I remember when my wife, I remember when it's all about I. Kodwa samemezele uKristu la uJesu wababizayo, wabanikeza umlayezo, wabacacela ukuthi iassignment abayinikeziwe kumele bafika bamemezele yona. Nganza ukuthi mina ngale, kodwa ngiyangabaza ukubizwa kwethu, ngoba sibizwe endaweni la khona kunemali ekhona, sibizwe endaweni la khona ingcebo ivuma. That's why ngeke baya noma ikuphi. Ungazi ubashayela izandla abafowethu labantu babona behle benyuka neinkonzo nawathi call ama cross night, bayakhokhelwa labo. Wonke ubuza umfundisi wakho, abasemakomitini bazokutshela ukuthi laba abantu ngeke babize ungakhishwe lutho. Ngiyakutshela abanye banama speed point, noma speed point ngiyobabiza ngelilanga, bahamba baphethe bakhanda imali laba bantu. Wena ungababa suthi lo muntu uyashumela ukhanda imali, wayibuza njoba ela ubize emalini. That's why bangayi noma ikuphi ngeke bafice emakhaya, because they are making money. Because we are the generation that we are preaching Christ for our own benefit. La khona ivangeli silimemezelela for udumo lwethu, ukwaziwa kwethu, ukusutha kwethu. So uma ivangeli la silishumela khona lingasinikezi lutho. So for that reason, asi kunama verses wakhotayo ungayifaki isamfonyo inkomo ebhulayo. Mina ngiyangabaza ukubizwa kwethu, ngabaza bayachacha labefundisi bethu. Ngiyanitshela mina laba bona laba abedumile, these people are making money egameni levangeli. Monga ngikholo okumbize wena yehlela inkonzo umcele, celo yedwa nje labadumile umcele ukuthi besicela uzosikhonza ubona ukuthi uzofika yini. Ngeke. Why? Because they are making money. Nendawo abaya kuzona ngeke baya. Ngiyangabaza ukubizwa kwethu. Bambala abantu abashumela ivangeli kaNkulunkulu ngenhliziyo emhlophe. Kade ngitshela abazalwana bebengicela ulundi, bathi kimi manje asinayo imali ukuthi nokuthi ngithi bangibuza bathi mhlawumbe bakhona bangibuza ukuthi manje nceke usilungisa malini. Awu ngiyoze ngiyolala emathuneni ngakaze ngisho ukuthi mina ngibizwa ngamalini, nginezidingo zempilo impela, kodwa I will never. uNkulunkulu wangibizayo mina uyangondla, okusho ukuthi nane esayidini leni kuyosuka enhlizweni eninakho mangena kaninakho. Mangifikile ngafika ngashumayela ona noma thinta noma ubani athi nangu ngoba ngisebenza kuye, ngisebenza kini, ngisebenza ebantwini, ngisebenza enkosini, okwami kwethembeka kuye, ngiyala engithuma khona bese yena ke angondla. Uyawondlana uNkulunkulu kulabo ababizwe yena. That's why yikho indawo ngathiwa ngeke ngikwazi ukushumela khona ngoba kuyanetha, noma ayikho sound system, noma bekha abaculayo angikwazi ukuyala makukhona umuntu
uma uNkulunkulu enginikezile lokho anginikeza khona kuhamaqinathi athi thenga iperfume la thenga isicathulo awugeza thenga insipho ukuhamba yafika lapho uyena onginikeza lawo maqinathi kodwa usazongikhokhela egcine ngoba ngiyisisebenze embusweni wakhe. If I avail myself to remain faithful servant ekugcineni kosuku uyongikhokhela ekushumeleni kwami ngokwethembeka. Umesha ikhwela athi ngicela ngala nyanga khona anginantathu obani abangiyuzayo uma wangivumela yena ngiyakhona. Ngiyakungabaza ukubizwa kwethu. Mina ngeke ngingabazi kubizwa kwethu, ngeke ngingabazi bethu wabizela eJerusalem kuphela. Mina ngifuna ukuprovela ngizophinda ngilimemezela leli gama ngamemezela wona umshado. Ubani umfundisi bhala lama ukhona umazi ngibhalela umfundisi oyedwa. I want to prove unuprovela mina ngibhalela umfundisi oyedwa umaziyo the giant. Yekela icathala leyifana nathi laba ama giant ngikhonzele emakhaya elalini utshelo oyiwami ake ngitshelo yethu umaziyo la madoda amakhulu bhalelwa yethu ukuthi umfundisi usibanibani ungashozwana phela thina sisilapha sisadlala lapho obhucweni laba befundisa abathi bahamba namandla kaNkuluNkulu ugcotshe uNkulunkulu ukhuluma kubona ukhona yini othi abahamba bolanda izalukazi nezintandane emakhaya abahambe oshukela ivangeli ezikolweni la kudlengulwa khona izingane endaweni zasemakhaya la kudominate khona amademon kudominate what you call kudominate ubunyanga nobuthakathi khona yini wathunyelwa kulezo ndawo akekho. uNkulunkulu usebenza njalo endaweni zasemadrobheni. Isayini ukuthi asashumeleni uKristu ishumela. Mina ngitshela iqiniso phambi kwaNkulunkulu. Novukayo manje uyofuna umkhuku edrobheni. Novukayo manje utarget edolobheni. Mangekho edolobheni uselokishini. uNkulunkulu wethu akasithume emakhaya ngoba uyazi ukuthi kuyalanjwa emakhaya uNkulunkulu manje kumele sithumele amadrobha. Angingabazi ubizo lwakho kodwa liyangisolisa. As we speak right now kunendawo la khona edinga ushunyazwa ivangeli. Into emnandi ngabantu basemakhaya baphenduka impela bafundisa kahle bakuzwe hayi laba bazalwana sibancenga because of money. Liyangisolisa ivangeli lethu. 2 Corinthians chapter 4. Wathi uJesu kubapostoli qalane eSamaria, qalane eJerusalem. Qalane eJerusalem. Mansuka eJerusalem ambani eJudea. Lezi igaba zempilo engafani. Yekela indaba amagama. Igaba zempilo engafani. uJesu wathuma abapostoli kuzona. Ukuthi qalani la eJerusalem because iJerusalem elinothile shumela ndakhona. Impilo iyaflowa, everything is la khona moya toilet ufika ubhosha la khona ungaboni into oyibhoshile iphelele uyiflash. Mani suka yobhosha le emahlathini la khona uzoshita abangehleza noma ngetshe. Mawuqeda ukubhosha lapho ufuna itshe noma ukhihlahla noma ugijima uhamba nephepha lika cement. Nakulezo indawo liyashunyelwa ivangeli. Ngeke laba belunge laba ma-high heel ngeke balunga ushumela. That's why uNkulunkulu wabakhomba emadrobheni ngeke balunga nama-high heel yabo nalama makeup nezinwele ngeke balunga ukushumela emakhaya ngoba ngeke vele noNkulunkulu ngeke babizele uNkulunkulu wababizela emadolobheni. Ngiyakungabaza ukubizwa kwethu ngiyakungabaza. Sukubuka nje sukuzukhuluma ukuthi ngeke ulunge. uNkulunkulu wakuyazi wena that's why kubizela emadrobheni ngeke ulunge. Sukuzukhuluma praise the Lord, praise Father God. Lona kunahlobo labantu ivele uNkulunkulu ambizele kubo ngeke alunge oshumeza noma ubani. Akulunge wena. Leli vangeli lakhe nesingisi unesidingo. Sabantu abamnyama sonke sikhuluma isiZulu. I want to take this opportunity and greet everyone. Kusumbuzo isingise sana. Kuyatolikwa ke lapha. Kutolikela umsangano into engekho because sifuna ukumeet standard. Inkosi ukuprove point akusikhona ukukhuluma abantu bezwe understand. Kuhle mase interpret so that everyone understand ukukhulunywa. Kodwa lokho kwethu akusikhona lokho. Funa prove point ngoba phela ngento TB Joshua bayalukuzana baya-interprete so nathi sifuna ukukhombisa ukuthi khona interpreter. Umuzwa nalo muntu otolikayo nje ukuthi ayikho lento ayitolikayo.
ngeke bafethu kunendawo babona labo abafethu ngeke balunge la uJesu wathi kubapostoli ngiyacizelela Jesu wathi kubapostoli mangiqala ukumemezela ivangeli qalani khona la edolobheni la ku floor khona impilo nje kwelika banana le njengegolo kwanyama iphela uphela amazinyo endoda kwamntana mwendele pomfazi ongemama la khona ku floor khona qalani lapho nimemezela ivangeli manehla hambani yohlela kwaNdlwana eJudiya maniqeda nje hambani yakwaNdlwana eJudiya la khona niyohamba endawo la imoto engekho wena nje ububila kanje ufika late uphethe nalokho kuyifena nyana uthe nokucula kwakho nokuthandaza kwakho siloku ifeni ithe uyajuluka amawala phela uyayihlela noma ehamba uyadonsa nale ngubo egqokile idonsa ihudu lapha ngeke ulunge lapha ogcwele ihlahla namefo kuthiwa hamba eJudiya yomemezela lakho ngeke usurvive right ushumela khona la edolobheni nale feni yakho soloko uyiphephetile ngekulungu uJesu wathi manisuka la ehlaleni kwaNdlwana la nizohamba imoto engakwazi ukuhamba ngigibela phezulu kwentaba nithi afika nizokhonza akhona tenda ngeke nimisana kwamvuselelo ayikho ipika lento ukuthi idalayi yayida agalayi ayisebenzi oyidamasa abanibani la niyofika nimbemezela ke indebe zomlomo nimbemeza ngomlomo nishumela ivangeli abantu baphenduka ngeke ulunge yakungabazi ukubizwa kwethu ngabazi uNkulunkulu wakubizayo wena ngiyayibona imangaliso nayibonakaliso kodwa ngiyakungabazi baningi abazalwana abayisikhonza nabo bathi ohlala emakhaya siloke eshilo ethi ngapha kunabazalwana abathanda ushunyayezwe kuyothunyelwa ozwana ngeke aye yena ngoba akusena umuntu okushumela kulezo indawo kuzokushona le red ribbon umkhovu yakhe kodwa umphostoli ngeke akwazi ukulunga azokushuma ngeke alunga makwenze njani ngeke alunge kuphi khona ngeke alunge yena ukuyohlala kolala emkhukwini ngoba kwenze nje lesimkhonzayo wazalelwe benzake abathi bona bakwazi ukulala noma ikupha bakwazi ukudla noma yini bona bakwazi ukulala kuma 5 star because they are anointed kodwa lo sithumile wena la phezulu kwamatshe entabeni edla noma yini ngiyakungabazi ukubiza kwethu ngiyangabaza mina bizo lwethu ngiyalingabaza mina ngingabaza ngempela awuthunywa ngoyena lo somkhonza that man was very simple ayikho indawo uJesu kongathiwa ngeke akwazi ukulala khona ayikho indawo uJesu okuthiwa ngeke akwazi ukufikelela lithi iBhayibheli wahamba imizi nemizana memezela ivangeli lokuthi imizi shothi amadolobha amakhulu imizana shothi indawo engekho thina singapha emakhaya kunendawo kuthiwa ohlabisa unongomo ohluhluke leze indawana emadolobha engekho hamba uyoshona onkandla lapho kuthiwa kwabanibani hamba ushona ezantsi la khona uma uyakhona uyiphathela amanzi ngesigubhu ujuluke amanzi te ugesa ukho kwa network ayikho uyakhohlwa nayo kuposta uyakhohlwa ukutrend ngoba vele network ayikho uzoposta after 10 days maniqeda ukuzenza imvuselelo uhlale khona ukhohlwa ifone memezela uJesu ngeke usurvive ngeke mina ngingabazi ukholwa kwami ngingabazi ngakulunga wena uposta kwasani ngeke kulunge unendawo la khona network uma ufika khona inetwork ayikho la uma uyofona kumele ukhuphuka intaba ushone phezulu uyalapha phezulu uyofona khona uzwe impilo ekhaya uma ugibela ucima ifoni ubeke phansi ukhonzwe la khona kungashutwa umuntu ngoba vela niyoshuta niposte ngani ngoba akuphothi network ayikho indaba ama wifi isebenzi la uma ufuna indawo khona imoto ihamba kanye ngabazayo kubizwa abantu Nake nafika endaweni yomemezela ivangeli amanzi akhona bemnyama thu. Mani wakhe umeli wakhe wakahle iwakhe mophe khona mthi ngilele inyama nidla nelokuzala wathi ngibeni phansi yomemezela uJesu ngiyakusafa uNkulunkulu wakho wena wakubizele emadolobheni kufana nawe idolobho ngiyakulunge la khona sithi akukho Michael abantwana ngoba kuthiwa emakhaya la khona ungasona celebrate ngoba kwazi abanama social media akukho la khona uyofika khona ubizwa uthi awunayi le ndoda siyayazi awaziwa uthi uyayichaza abakwazi bayibonela umuntu oyifanela nabo engeke udlisa ngegama lakho nokutrenda kwakho uyofika lapho ube uwo ucule nje sinizwa noma sikhonza ukuthi nalamaculo enathi ha direct survive laba ngeke balunga la khona kumele uma ufika khona ngangisone sibi ngezaye enkosini
wathi ngegama lika Jesu ngathola ukuphuma. Ngeke ulunge awuzazi lezo zinto wena uyezo Lion of Judah yilokho ukwaziyo nalamagama amakhili amabili anevesi elilodwa uphinda phinda uthi ihi awuthi ihi kuthiwa kuyakhonza. Ngiyakungabaza mina ukubizwa kwethu, ngiyakungabaza, ngiyakungabaza. Jesu wathi kubapostoli eSamaria, Jerusalem, I mean Judea, Samaria. Ngisaphinda namanje akekho umfundisi. Mina ngiyakutshela mina thina sincangele ukuthenjwa thina kudala silamba sancenge asandaba nendlala. Akekho umfundisi odumile owaziwa nohlonishwayo nenibabiza ngogiant giant of faith. Ngithi mina ma ekhona njengoba nikhona mphoste shona ukuthi umfundisi wami idokotela uZwane, uchief apostle uZwane ukhonzele emakhaya. Angikhulumi ngebranch esemakhaya, ngithi mina uthi uZwane ukhonzele emakhaya. Une branch khona uyena umfundisi wakho le emakhaya. Ma ekhona ngitshela ngeke bonke basemadolobheni ngiyamngabaza uNkulunkulu wathuma abafowethu ukuthi bayomemezela ivangeli. Ngiyamngabaza ngoba owabo akanandaba nemphefumulo efayo emakhaya, akanandaba nezangoma nenyanga efayo emakhaya, akanandaba nezingane zesikolo eyisemakhaya la khona itende lingamiswa. Kunendawo selokhu kwathi inhlokazi kumimvuselelo akabathumi uNkulunkulu wabathumayo. Ngiyamngabaza bizo lwethu, ngiyalingabaza. Kodwa uJesu waba specific mhla ebathuma. Ngeke uNkulunkulu wakho kubiza njalo wena moya oshungela uthunyela la khona uzothunyela uNkulunkulu. Ngeke bafethu okay sithule siyabuka. Hey sibuke imkhuba la, sibuke imkhuba la. Niyatrenda nina nikhanda ama-content. Wabiza mabefika omen of God banikelelwa imbali bafakwe emandizeni, bafake endizeni mayehla nikelelwa imbali eculela ukuthi ubani wena uyisisebenzi noma omunye bamakhosi embusweni kaNkulunkulu. Thina sashumayele endaweni la khona sasicupha ngesunlight kungekho futhi ngeke uyibiza nemali ngoba uyabona lezalikazi ezihlela zinalutho uyibonela nawo. Mazi ukuthi ziyakunikelela zizokulethela umbila ekseni. Ngani yami uzodla umbila zikwenzela uloku zesinko sombila ntambama isinye iqhamuka nesijingi siqhamuka ubona ukuthi yiloko abanako labo futhi ukujabulela ngoba kusuke enhlizweni kubo. Uyawahle namakinati mfana wami ukulethela amakinati emini. Ngizokuphathela amakinati, ngizokuphathela isijingi ntambama enkonzweni udla uhlumela ivangeli ekubhawo futhi nangenilungeni. Ngoba nina natshela ukuthi umnikelo imali, anikaze natshela ukuthi umnikelo baye endaweni la khona kongayi noma ubani. Baphila nabantu abebengaphansi nokwabo ngokwelevel yemfundo. Ngisi sisodwa umuntu ongasazi singakakwazi kulizwa. Leli vangeli lakhe namabhoomistic words isalikazi asizwa lutho ihlala ehlulimi asukuzwa nokuthi uthina nami futhi. Namanga bafowethu. Angazi bafowethu bakhala ngenetwork lapho ngisezwakala yini. Ngisezwakala. Mono la ngakholwa sathemba ngene nizofunda ePixar. Ethu right ngane zakwethu. Khona bakhala but network is not good. Isibuyile okay. Angazi ukuthi kwenze njani la. Uzabelo laba ababizwa
Amadimoni ami ngenhla kodwa soshumayela ngiyacabanga ukuthi ngiyazwakala manje bafowethu. Le network angiyazi nami ukuthi isima kanjani. Ngisakhona bafowethu kuyazwakala makuzwakala nisho nganza ukuthi hayi seku right. Soshumayela unamanga usathana. Kuyazwakala bafowethu. Mina ngiyasho namanje ngithi mina ngiyakungabaza ukubizwa kwethu. Enye izinto uyibonayo ukuthi into engenza ukuthi ngikungabaza ngempela ukubizwa kwethu ukuthi nalothu ubiziwe namhlanje uthunywe uNkulunkulu kumele aqale athenge isound. Kumele aqale alungise itende ekhana zohamba eshumayela hayi namanga wena. NoNkulunkulu wakho kulinda uthenga itende nesound. Ngeke bufethu. uNkulunkulu ukuthuma manje. Futhi anginamfundisi lo uthunyelwe kokuqala isonto. Sonke ethunyelwe koshunyayela. 2 Corinthians chapter 4. Samemezeleni uJesu ngoba vela akasithumanga silazi iphimbo lakhe. That's why nakulezi indawo siya kuzona ngeke simemezele uJesu ngoba simazi. 2 Corinthians chapter 4 verse number 5. 2 Corinthians chapter 4 verse number 5. Bafuthi ngiyantshela 90% yabo bonke abantu bathi babizwa uNkulunkulu abamazi uNkulunkulu. That's why nomlayezo abawuphethe abamemezeleni uJesu. Bakhuluma ingane kwanama dimension. Hayi uJesu. Uthi umpostoli Paul ekhuluma nebandla laseKorinthi uchapter verse number 5 ngokuba asizishumayeli thina. So ivangeli uma uJesu uchapter 1 verse number 8 lasifunde khona athi kuba apostoli noba wofakazi bami. So ayikho into ayibahlanganisa nokufakaza ngoKristu bese kuthi kunokuthi bechaza uKristu bechaza bona. Bechaza level yemfundo, bechaza izinto abazi-achievile, bechaza unkosikazi wakhe, echaza level ye whatsoever na imoto anazo ngoba ukufakaza ngoKristu has nothing to do nabo. Noma ngathi ukuchaza kangakanani ivangeli likaJesu lihlangene endawo nawe. Umpostoli Paul asishumayezi thina. Asifiki kubantu sebachazele ngathi ukuthi si-achieve ini sihlala kuphi sinani. Ngoba ivangeli has nothing to do nathi. Sizomemezela lo sithumile sichaza yena. Umpostoli Paul ngokuba sishumayezi thina kodwa sishumayela uKristu Jesu. Inkosi nokuthi sizikhonzi zenu ngenxa yakhe. Isikhonzi inceko. Akusezona inceko lezi zethu namhlanje amakhosi. Kodwa umpostoli Paul thina sisisebenzi zenu ngenxa kaKristu. Ngamanye amagama uJesu sinikeza iassignment yokuzonikhonza ngenxa ukuthi sithunywa uyena. So ke noma siyisisebenzi zenu ngenxa yenkosi akwenzeki kodwa sithi sifike kini bese sichaza thina kinina. Kodwa sishumayela uJesu Kristu eyinkosi. That is our assignment. Bathunywa uNkulunkulu bayakwazi lokho ukuthi ivangeli has nothing to do nawe nama achievement akho. Ivangeli has nothing to do nengane zakho nendawo uhlala edolobheni noma uhlala emakhaya ayifuni ukwazi lutho ngawe. Uthi umpostoli Paul nganquma enhlizweni yami ukuthi angiyikwazi okunye kodwa uJesu yena yedwa ebethelo siphambanweni. Abantu bafika kubantu bechaza bona asifuna ukwazi nokuthi ubani wakuphi nani. Asifuna ukwazi ukuthi sifuna usifundela ukuthi this man is from warawara. Asikwani kwazi ukuthi sifuna ukwazi uJesu yedwa elenge emthini ohlazo. Sinale nkonzo ngoba sahawukelwa. Siliphambanisa izwi lenkosi. Akufiki la khona kuthi uNkulunkulu uthi abantu abahlale phansi. Sibasukumisa. Sondela sifunde. Nasifunde bese siyaxoxa kafishane. Kuba sinechaos eningi emzimbeni kaKristu. 1 Corinthians chapter 1 from verse number 22. Masiya kubantu sibachazela abantu ngathi
Muze umuntu aqede i-hour mephambi kwabantu esitshela ngayo nonkosikazi wakhe. That's not the gospel. Kodwa sikublame vele. The reason why usitshela ngawo ngoba lo wakuthumayo mazi, ngoba kube uyamazi bengeke ukhaze ngawo. Bengeke uvume abazalwane bekubhalela uthi ababhala incwadi bekuchaze ukuthiwa this man is from England. U-achieve in uhlanganaphi nama-achievement yakho nokukhonza inkosi. 1 Corinthians chapter 1 verse number 22 uthi ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGrike ukuhlakanipha. Le statement sichaza ukuthi amaGrike ekuzalweni kukaJesu befuna sort of like iscience. Sathi kuyoba khona imlingo thizeni yokwenzeka. Bese kuthi amaGrike efuna ukuhlakanipha laba beibonakaliso sothi kwakuzoba khona miracle yayilindelwa amaJuda. Bese kuthi amaGrike bebelindele sort of like iscience ekuzalweni kukaJesu. Bebakalindele ukuthi kuyoba nje into esempulu kanjalo nje. At verse number 20 kepha thina sishumayela uKristu ebethelwe esiphambanweni. Jesu wathi niyoba wofakazi bami. Kunamabandla selokwaphela unyaka wonke bakaze bachazelwa lutho ngoJesu. Batshela ngenhlala kahle, babatshela ngamasofa, batshela ngeimoto, bakaze bachazelwa ngoJesu ngoba everything about this kingdom is built upon Christ himself. Akwazi ukushumayela ubungcwele uJesu ungamshumayela. Ayikho into ongashumayela ebandleni lika Jesu uma uJesu ungamchazanga. Shona noma yini ngizokuvezela uJesu. Mawufuna ukushumayela umnikelo kuJesu kumele vele umnikelo. Mawufuna ukushumayela kwethembeka vele uJesu othembekileyo. Mawufuna ukushumayela ubungcwele uJesu ongcwele yena yedwa. Mawufuna ukushumayela ngumoya ongcwele, umoya ongcwele sumintroducele uJesu. Mawufuna ukushumayela ngoNkulunkulu asimazi uNkulunkulu simazi so uJesu uthi uJesu akekho mazi uBaba ngaphandle kwalo suka kuyena futhi akekho yakuye ngaphandle kwakhe. So naye uNkulunkulu akwazi ukumchaza mawuJesu ungamchazanga. Ayikho into eBhayibheli ungakuyishumayela uJesu umvalela ngaphandle. So ke uthi umpostoli Paul that's why ke uma ayikho into esikhuluma uJesu angavela simemezela uKristu ebethelwe esiphambanweni. Noma athi ufuna ukukhuluma ngomshado uJesu nangu la. Madoda thandana umke njengaloku uKristu walithanda but ayikho into ungashumela uJesu umvalela ngaphandle. Noma yini ofuna ukuyifundisa nangu uJesu. Sinamadoda afika amaphambi kwabazalwane chazela abazalwane ngabo kumele kuhlonishwa bona labantu abayibiza ngama spiritual father. You cannot be a spiritual father yet awusiyena umuntu aka spiritual wena usenyameni. Ubona kanjani la uthi ubaba khona emoyeni kungaphili khona emoyeni? Ingane kwane ekhulunywa abantu abangamazi uKristu. Because phela mangubaba ezweni lakwamoya it means ngiba khona emoyeni ngiyabona izinto ezenzakala emoyeni. So ngiba ubaba njani emoyeni ngekho emoyeni ngisenyameni? Namanga nini? Ungune spiritual father la. Bahamba baze badlule endaweni ukuthi niyasikhava spiritual. Ungikhava kanjani spiritual ungangazi ukuthi ukhavwa kanjani spiritual? Uyazazi imbobo ekhona spiritual. Oyikhavayo. Manipulating ingqondo zabantu. Uthi verse number 23. Kepha thina sishumayela uKristu ebethelwe esiphambanweni. Ya thina sishumayela uKristu elenge emthini ohlazo engefake ephampasi enqunu eyihlazo phambi kwabantu. Walenge emthini wehlazo wafisa kwesigebengu uJesu engasiso. Simemezela lo Kristu. Kuba nethuba silithola sithi loyo. Mokhona amasonto kuJesu loyo. Ayikho indoda kumele lenga mabhene emasontweni. Jesu. Makhona amabhene kumele abhalwe akufaka uKristu. Thina simemezela uKristu ebethelwe esiphambanweni. Ibhayibheli wavuma ukufisa kwesigebengu engasiso. Wafa njengesoni engasoni isoni. Wasithengela uNkulunkulu ngelakhe igazi. Thina umpostoli Paul ushayena nabanye abamaziyo nje thina sishumayela uKristu. Kodwa bafowethu thina sishumayela uKristu ebethelwa simveza elenge emthini ohlaze enqunu. Hayi lo Jesu wena ofaka amaphampasi. Lo simemezelayo wayenqunu engaqokile uKristu. Elenge emthini. Shumayela yena. That's why sinali ithuba singake simaphambi kwabantu sibatshela ngama achievement ethu. Sikwazi ukubatshela ngeimoto zethu nokuthi sihlalaphi.
because imoto zethu nokuhlala kahle kwethu nama-coffee color amakhosikazi namakhosikazi ethu emiswe kwey'mpukane has nothing to do with the gospel. So ke ngoba once safuna ukufaka thina sikuhlanganisa nokukholwa uJesu akasanamandla. Once ufuna uJesu simqale ngempumelelo yakho, it means akasebenzi kwabanganayo impumelelo. So ke wena uhlangene ndawo once safuna uqala uJesu ngenkosikazi wakho coffee color, it means ama dark beauty awamsebenzelanga uJesu. So that's why ivangeli limele lilodwa lingahlangene nawo nonkosikazi wakho nezingane zakho. Verse uJesu thina sishumayela uJesu yedwa elengemthini. Once wayifaka wena, you are no longer preaching the gospel. That's why masiya kubantu sachaza uJesu sichaza thina nezimpumelelo zethu. Once wachaza uJesu wena uthi ngimkhozela ukuthi wangisindisa, uzama ukuchazela ukuthi laba bangasindile uJesu akasebenzi kubona. It doesn't work like that. That's why kunalama verse lawo esiwakhotha ukuthi wasiphilisa nathi sasifile. No. Kuthiwa ngemivimbo yakhe u39 bese kuthiwa lele verse lelala uthi ngemivimbo yakhe u39 wasiphilisa. Kuchazwa izifo, kukhulunywa ngezifo lapha, kukhulunywa ngokuhlukana noNkulunkulu. Umpostoli Paul umelichaza lela verse uthi waniphilisa nane enanifile ngenxa yeziphambeko zenu. Alisho izifo lela verse elithi ngemivimbo yakhe u39 wasiphilisa. Akukhulunywa ngezifo. Mawuze umfundisi wakho echaza lela verse uqamba amanga, ngoba phela lela verse malichaza izifo, it means umpostoli Paul alimsebenzelanga lela verse ngoba uPaul wagula waze wayofa egula, uTimothy wagula waze wayofa egula, kodwa wasiphilisa emoyeni esasifile ukufa ukwahlukana noNkulunkulu siphile ngoba sasifa sihambe enyameni. Kodwa thina sishumayela uKristu Bethel esiphambanweni. Verse number 23 uthi kepha thina sishumayela uKristu ebethele esiphambanweni, isikhubekiso kumaJuda, ubukula kwabezizwe. Yabona le statement esichazwa uPaul uthi umpostoli Paul sishumayela uKristu ebethele esiphambanweni. Leso statement, lo mlayezo wokuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wale ngemthini kuyisikhubekiso lawa mazwi amaJuda ayabakhuba ukuthi kukhona umuntu wafa endaweni yabo. That's why uma uPilato lapha phezulu kwebhodi kubhala ukuthi uJesu uyinkosi yamaJuda, wathiwa isikhubekiso uma kukhona abantu kuze kube namhlanje abaveza uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi wazalwe umJuda wafela kwaJuda. Kuyisikhubekiso, iyabalimaza leyo nto leyo ukuthi kunomuntu abamveze inkosi nomsindisi wabo bonke abantu. Kuyisikhubekiso kumaJuda. Momemezela leto, that's why iningi lamaJuda abafuna ukuyizwa ukuthi khona umuntu uthiwa uJesu. Uthi uJesu sishumayela ke khona lokho kuyisikhubekiso kumaJuda. Kodwa bafowethu Apostle Paul uthi amaJuda ayenyanya leso statement, so uthi kwakhe uJesu wazalwa evela umJuda waphila phakathi kwabo wafa endaweni yabo. Iyabakhuba amaJuda, sishumayelene loyo esikhubekiso kumaJuda. Ubesethi ngezansi ke kubula kubuphukuphuku kwabantu abangakhona. Uthi umpostoli Paul ke lesi statement sokuthi uJesu wafa emthini wohlazo kuyisikhubekiso kumaJuda, kuubula kwabezizwe. Ilento esho ukuthi ukhona umuntu ongafela izono zabanye abantu, cha ayikho. Khona umuntu ongaba uNkulunkulu abe uJesu abe uMongcwele, yayenza isenzo lothu ayikho. Khona umuntu ongazalwa ngaphandle kwendoda, yenzeka lento uthi le imbudana, lento yinganikwane, into engekho, yubula. Kuma ngathi uchaza inganikwane engekho. Uthi kwabantu abangakhona thina abantu abamnyama uthi umuntu nomuntu nedlozi lakhe, umuntu nomuntu abamgadile, ayikho lento yamaJuda, nikhonza umlungu, kubula. Kuba ngathi ubuthuthanyana kwabezizwe thina abantu abamnyama masibatshela ukuthi khona uJesu, khona uNkulunkulu wembatha inyama oba umuntu, wahlala phakathi kwabantu, wafela izono zabantu. Kuthiwa niyagula nina nikhonza abelungu, kubula kwabezizwe. Asiphikise thina mathi thina sinoNkulunkulu awushembe, isizwe nesizwe sinoNkulunkulu wabo, yebo, ngoba kubula lento yokukholo. Kodwa thina sishumayela uKristu ebethele ukusikhubekiso kumaJuda, kubula kwabezizwe. Sanibonani. Atu verse number 24. Kepha kubo ababiziweyo abaJuda namaGriki sishumayela uKristu amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Hayi wena mfowethu, uKristu eyedwa ngamandla akhe uNkulunkulu.
uKristu eyedwa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu simemezela yena yedwa uyipackage abantu kumele bathola yena kuye kunokuphila kuye kunokuthula kuye kunenjabulo kuye Paulo mivangeli lethu lifihlakele kwababhubhayo kodwa kithi lingamandla kaNkulunkulu bathi abasabemezele uJesu bachaza amagama wakhe ngeScript that's why nama-debate esinawo ukudibhetela ukuprove amapoint not ukuveza uJesu eyinkosi nomsindisi ukuthi umlungu noma umuntu omnyama don't care esikwaziyo ukuthi eminyakeni eminingi eyadlule wakhe wazalwa kodwa wakhe wazalwa sanibonani eloko sifisa ukukumemezela ebusuku nganza kwethu ukuthi uma siye kubantu ningi lethu namhlanje sibizwanga istatement esingafuni ukuzwakala leso nabantu abangafuni ukusizwa ngazi bafethu inetwork yenza njani lapha iyahlupha yenza njani network ngisezwakala nganza kwethu sanibonani angazi network yami yenza njani lapho ngiyazwakala yini bafethu on and off clear shothi kwabanye iyahlupha kwabanye siyezwakala network yethu kulezi insuku bafethu kodwa uNkulunkulu uyoselekelela sanibonani abazalwane bethu abefundisi bethu abaphumela abathi babizwe uNkulunkulu kulezi insuku everything's all about them that's why sikhathaza ukuthi siyoqoka ini masivela kubantu that's why abefundisi bethu because we are no longer representing the one wasithumayo siconcern ngokuphila kwakulesi sikhathi abefundisi bethu abanane indawo zokulala abanazindlo they want to live impilo yokuprove ama-point for abanye abantu because abafuna ukuvela njengezisebenzi bafuna ukuvela njengabantu abakhanda amagama kuhlonishwa amadoda namagama abo kunokuthi kuhlonishwe uJesu namandla akhe namhlanje sinabazalwane abangafikanga embusweni abafika emasontweni namagameni abefundisi babo kuyokuba khona abantu kusho umpostoli Paul kuyokuba khona abantu ensukwini zokugcina abayoba nesimo sokumthanda uNkulunkulu kodwa bawaphika amandla akhe sinale nkonzo ngoba sahawukelwa siliphambanisa izwi lenkosi mina ngiyangabaza ukubizwa kwethu bizwa kwabefundisi nabaprofeti esibethu ngiyakuyangabazisa ngoba nezinto ezifundisa kuzona uJesu asifundisa zona bandla likaNkulunkulu lime kuma-debate nomsindo nokuphikisana laba bathi babiziwe ukuphikisana ngey'fundiso umpostoli Paul abanye bashumayela uJesu ngesiminya abanye bamshumayela ngenkani abanye bamshumayela ngokubanga kodwa kusiphokwalana uKristu uyashunyayelwa ngiyakungabaza ukubizwa kwethu ngimile lapho ngingabaziswa ukuthi kunabantu angeke sihambe soshumela ivangeli kubona ngiyakuphindela bafethu laba befundisi bakho laba batrenda bayakhokhelwa nowakho bayamkhokhela kunendawo ngekaye kuyacomparisha abefundisi benu makufika uGood uDecember lezi bayazi bayatargeta that's why bazothenga imoto ngoGood ngoba kuyaziwa ukuthi ama-invite maningi bese kucomparisha ama-price bahambisana including nabahlabeleli bakhona kodwa balebulile phezulu bathi basebenzela uNkulunkulu they are lying kuyangabazisa ukubizwa kwabazalwane bethu kuyangabazisa ukubizwa kwabefundisi bethu kuyangabazisa ukubizwa lababiza ngaba-prophetess ngoba ukusebenza kwabo nokubizwa kwabo kubabizela la kunengcebo khona bayikhandela amagama abo everything's all about them yonke intshumayelo ukuphila kwabo ucobo ukuhlonishwa kubukiswa kubo uJesu avele isithombe kuyangabaza ukubizwa kwethu bathi abapostoli oPetru bephilisa la ndoda eyayikhubazekile ihlala eJerusalem lithi iBhayibheli bathi abantu bayibuka babagqolozela kubabona bemangala bebona le ndoda iphila bathi oPetru abafethu nasibuka nasigqolozela sengathi yithina siphiliswa lo muntu akusithi uJesu lo
enambethelayo uyena wenza lo msebenzi. Bebenza sure abapostoli ukuthi abashare inkazimulo kaNkulunkulu nabantu, bashare inkazimulo kaNkulunkulu, bashare naye. Bebenza sure kucaca ukuthi akusithe esikwenzile, inkosi eyenze lokho. Shumela kwethu, uhlonipha kwethu, ucula kwethu, izambulo zethu kumele abantu bakwazi ukuthi uJesu wenzayo thina singamathulusi uyena osebenzayo. Akuhlangene ndawo nokuhlonipha nokuqonda kwethu. uNkulunkulu usebenza ngathi thina size avelile ukusetshenziswa. Siya kubantu samveza uJesu kuvela thina. That's why abantu bechaza thina nempumelelo. Ningambone nje njalo lo muntu uhlala emzini omkhulu. Kuhlanganaphi umuzi omkhulu nokushumela. Ningambone nje lo muntu kuba ngathi afundela umuntu ufundi. Kuhlanganaphi ukufunda nokushumela. uJesu wayenza ngamabomu melanda uPetru engakwazi ngisho nokubhala. That's why incwadi ezenziwa athi chapter 4 lithi iBhayibheli bathi bebecwaninga bebalandelela bafuna ukwazi le imfihlo engake ekhunywa laba abantu bafundephi kuthiwa batholakala ukuthi abanayo no grade R umpostoli uPeter. As a result incwadi kaPeter first and second Peter yabhalwa umzalwane uPaul uPetru wafika wachaza wamlekelela ukubhala ibhalwa ngoyena umpostoli Peter ngoba uPeter wayengekho la engakwazi ngisho nokubhala kodwa ekhuluma imfihlo yasezulwini wa download isambulo sasekhaya. Lokho kwakuyisign ukuthi uNkulunkulu akakusebenzisa ngokwelevel yemfundo ngobuswe kodwa ukusebenzisa availability yakhe ukumemezela yena kucaca ukuthi konke kungaye. Konke kungaye. Wena uze wakholwa ukuthi everything kumele yakhelwa phezulu kwakho kumele kubantu bachazelwa wena awuthunywanga uyena uJesu. Siphile ensukwini la khona abantu bame phambi kwabazalwane bechazela abantu ngabo. La khona abantu kumele bachazele ukuthi ngiyazi ngubani wapha asifuna ukwazi ubani. Ungasitsheli ngawo. Ngakho ngamenywa kwenye indawo ukuthi kuyabhala ukuthi angibhalise ke ukuze bakwazi ukungethula. Ngebhadi ke vela hayi ngoba ngangathanda ukubhalisa kwakungekho vela ngizokubhalisa ngathi phela thina asikaze sigeleze kuyofika lapha sibona umbombo kaThisha ngathi mina thanda uJames ngokwazwana kuthiwa phela shona ukuthi ngebhadi ngenhlanhla noma ibhadi vela kwakungekho ngizokubhala ngoba akukho vela ngathi mina bhala ngezansi ukuthi ngisindisiwe umntwana kaNkulunkulu eloko ngakubhala. Ngasethi by the way kahlahle uthula izinto kabe ngazisho nami lezo zinto simple kakhulu. Mangibingelela abazalwane ngazothi ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu. Igama lami uJames ngokwazwana ngisindisiwe kusempu nami engangakusho. Akudingakala ukuthi ngathi kuzothi angidinga imbongi yayingasho lokho. Khasenzela kube neorder. Ngoba emkhuba yamasonto isusa uNkulunkulu ebandleni iveza ama protocol yamasonto. Kunabantu abayoza bakhonza bayolala emathuneni bangakaze bamazi uJesu nale nceke imiphambi kwabo ayibadlulisela ngenkosi yabafikisa asishuma elithina kubantu kodwa siveza uKristu obala elenge emthini ohlazo sikhubekise kumaJuda kubula kwabezizwe. Samemezela nganza ukuthi kubo bonke abantu babizwe uNkulunkulu hamba uqala phansi ulizwe iphimbo la kuthumela kuphi uNkulunkulu wakuthuma edrobheni kuphela. Ngiyala fara bakithi ngiyala mina ngiyala mina sonke sibizwe edrobheni elokishini kuma suburbs sonke ngiyala bafethu mina ngedwa ngiyala bafethu ngiyala ngiyala mfethu ngiyangabaza mina ukubizwa kwethu ngiyangabaza mina akekho ohlupheka ngenxa kaKristu okuthiwa usobhuqwini lemakhaya ushungela ukuthiwa hey kodwa le nto eyinkulunkulu uyisebenzisa ukuthi ukhonza uthiwa akanalo nje nebandla ukhonza lapha emakhaya kana nemoto manje abekho labo bafethu ngeke mina ngiyangabaza ukubizwa kwethu ngiyala mina. Siphile esikhathini la khona kucategorizwa ubizo lomuntu nobudlelwane bukaNkulunkulu ngezinto ayiphethe. Akufuna ukwazi ubudlelwane bako nabo noNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi ubizwe uNkulunkulu kufuna sikwazi uhlala kuphi udrivani unjani umkakho ingane zakho ifundaphi. Now it's when we know that ubizwe uNkulunkulu namanga anposisi nina namanga ziko
abantu abanoNkulunkulu sibabona ngobudlelwano kanye nenkosi, hayi ngezinto abayiphethe, ngoba akukaze kwenzeka. Wathi uJeremiah etshela umprofeti, ubani umprofeti uHananiya lo wakhe wadala ichaos, I think chapter 8 incwadi kaJeremiah, uma ezoprofeta ngesizwe sakwa-Israyeli esithunjwe eBhabhiloni. Uma uNkulunkulu athi bazohlala eBhabhiloni for 70 years, wasukuma umprofeti wamanga wathi hayi uNkulunkulu uthe niyohlala lana eJerusalema eBhabhiloni for only I think 3.5, after 3.5, after 2.5 noma 3.5 yeminyaka nizokhululwa. Wathi uJeremiah, uyakhumbula yini ukuthi kwabe beprofete endulo ngaphambilini kunathi bebengaprofeti izinto ezinhle, bebekhuluma izinto ezimbi? Uma wayekhona weprofeti okuhle, kwakubonakala sekwenzekile ukuthi ngempela uNkulunkulu obathumile. Ke bafethu, angiyala noNkulunkulu obize thina nembuzo ukubizwa kwethu. Sibizwa thina sesine sound system, sibizwa thina sesinama keyboard. Bakhonza nawe nje bayaqongelela necrew yakhe, uqongelela izipiki embili ezintathu uyayibeka la azosuka khona esebizwe uNkulunkulu, uyophuma sene sound yakhe nabazalwane nochorus leader athi ubiziwe. Uvela bizwa neteam yebhola, ephuma nje namhlanje ubizwe neteam yonke uqaba lwabantu ehamba nabo ubizwe namanga. Ngiyangabaza mina ukubizwa kwakho, hayi ngiyabaza. Umuntu obizwe iphumela yambela ayikho icrew icela athi asambeni. Wena ubizwa nje sewunecrew yakho ne-sound system yakho no-keyboard player wakho sewukhokhele 5 months in advance, ubizwa nje nabanga awu nabanga awu nabanga hawu angeke. Wena siwuhlelele inyanga yonke unyaka wonke usuwuplanele vele ubizwe zolo lelo vuma uNkulunkulu ukubizile sekuhlala kayonke. Hawu ngeke. Asisho ukuthini? Bafethu asisho ukuthini, kodwa kuyayiwa le umfana uJesu, kuyayiwa nganza kwethu, kuyayiwa. Lolu bizo lolu shenge ubizwa na shothi wena uNkulunkulu ukubiza manje sewuthenga isound. Asikaze sakuzwa wathi ubiziwe, wena ubizwa manje sewuvumbu ivik une sound, how intsha shekhipha emabhoxini, how uno cross leader uhamba urecruiter lapha ubuye nababili uno keyboard player wakhe le ndawo kuzokhonzelwa kuyona usekhokhele yonke into, ngiyakhulekani bazalwane sesikhokhile. Hawu le nto yabizwa kamnandi kanje. Unamanga ubizwa ke. Unamanga usazoqothuka, awunamanga ubiziwe. Awukeke mfethu. Kuyazwakala nala ubizelwe khona intshumayelo yakhe igadla emuva la usuka khona, unamanga. Uyazi ukuthi la sigadla ngapha esuka khona. Awukeke namanga. Sinale nkonzo kuba sahawukelwa, siliphambanisa izwi lenkosi. Kumnandi ukuseva, kumnandi ukukhonza ungayifakile endlekweni. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasinisiwe siyacizelela nakulo 2026 abantwana bakaNkulunkulu bonke nalabo abathi babizwe uNkulunkulu, siyacizelela nganza kwethu ukuthi asilifuni iphimbo likaNkulunkulu silalele ukukhuluma kwakhe, singayenza intando eningi njengeqembu lepolitiki. uNkulunkulu usibizele kuyomemezela ivangeli. Ibhlungu lento bazalwane ukuthi sinabazalwane uNkulunkulu wabeka umlayezo ezimpilweni zabo, abanye wabeka inkonzo zamahomselo kuhamba bashare ivangeli, abanye wabeka kubona inkonzo zokuhamba befakaza emabhasini ezitimeleni. Konakala mhlaba thola amasonto bafika bahlala phansi kunendoda eyodwa eyibakhande baba umkhovu, abantu bayabhubha bakwazi ukuyomemezela ivangeli.
ngoba naku kufika esontweni ukuze ucabanga ukuthi sowufikile ezulwini ngenxa yesonto mase koko kwadecorate amasonto kwano chorus leader labo sisibethu laba sebafikile ezulwini abaphendula umuntu abafakazi lutho inkambo yabo kuyiphatha kwabo kwayenza abantu bangafika embusweni bafike emasontweni bayithulela kunabantu ababhubha emakhaya yezikolweni emphakathini kudingakala komenyezo levangeli balwele emapulpit ngesonto because it's a place la khona ba-advertise ingubo zabo bayixaka njalo ngamasonto ngokugqoka ngeke kuphindile kuba ngibonile last week kunabantu abafika emasontweni kodwa bangafuni ukuyofika embusweni ngiyangabaza mina ukubizwa kwa ngiyangabaza ukubizwa kwakho ngiyangabaza sithula simemezela lutho ngevangeli sibhise emasontweni left and right sifakwe ekhundleni la kubangwa khona kuthakathana khona kubanga umsindo kuyakhompyuthwa ngaphandle kosibanibani ngeke kukhonzeke ibona abamisele lesonto asimisa amasonto simisa umbuso bantu boza bafe bangafikile embusweni ngiyangabaza ukubizwa kwethu ngiyakuchallenge namanje hambe ubhala ku status sakho hambe ubhala ku Facebook hambe ubhala ku TikTok ucela abazalwane ukuthi ucela bakukhiphele umfundisi wayedwa odumile nohlonishwayo negama nalabo ababizwa ama giant of faith ababizwa ngocaterpillar nama bulldozer bakukhiphele only one okhonzele emakhaya ngiyasho namanje mangiqamba mangampalela uthi umfundisi wami ukhonzele emakhaya ungantshela uthi nebrand yena uthi ukhonzele emakhaya laba badumile kodwa thina sinamadoda abizwe uNkulunkulu anganagama ngekaziwe abanye beka ngama social media platform bakhonzele emahlathini basacrifice ngezimali zabo isikhathi sabo everything abanayo ngeke basupportwa ngeke bondliwa baziwa kodwa uNkulunkulu basebenzise ukufihlakaleni uNkulunkulu usebenza ngabakhanda abantu abayombona uNkulunkulu engeke babona kuma social media platform banconywa kudunyiswe kubongwa amagama abo kunabantu abasebenza singabazi uNkulunkulu asebenza ngabe kusitheke basemakhaya la khona impilo yabo yonke they sacrifice everything abanayo ukuze kube nemphefumulo esizakalayo uma beyomisa imvuselelo yena oplenayo endlekweni zakhe athi kulonyaka ngiplane ukomisa imvuselelo ngale zansi yena oplenayo ukuthi ngizokhatha ukuthi nokuthi ngomisa imvuselelo itende lami lidabukile ngothenga ukuthi babo mfowethu ngeke thina saza abantu abamemezela ivangeli bangabheke enzuzo maya kuleyo ndawo yena uthenga igrocery yena azi ukuthi ngoshumayeza nabantu babelambile ngibanikeza ukudla they have sacrificed everything bathagete uyosiza umphefumulo konke intandana zikhona kule ndawo ngiyangabaza ukubizwa kwethu ngiyangabaza ngiyangabaza bonke basemadrobheni bonke konze drobheni basuke emakhaya bonke bobizele eThekwini bonke babizele eGoli babizele endaweni zasemadrobheni ukuthi angibabize basemadrobheni uNkulunkulu wabo bakhombe emadolobheni kazo wabizele emakhaya nale generation elelendele emveni kwabo lama prophetess labo sisibethu labahlala nemlomo ebomvu ngathi amavampire enzipho ezinde nenwele bonke babizema that's why ngishilo ngithi mina sikubona ukuthi wena uNkulunkulu wakho kubizele emadolobheni uphakeme sikubuka ukuthi impilo yakho ibizele kuleya ndawo kunendawo ngeke usurvive kuyona sikuzwa nosolimini lwakho linenhlabathi mawukhuluma ngeke usurvive ngoba usacomplain ukufaka iduku kunendawo la khona iduku ungalithanda ukuphoqa ukufaka iduku ngoba laba abantu angeke bakuzwa kulezi indawo kunosisi bethu angeke balunge ngoba ivangeli labo lithi banenkululeko basela babhuluka bayipintshe ngamabhuluku ubona asinankinga nebhuluku kodwa gqoka isiketi ukuze siwina laba abantu ngeke ulunge no the gospel of this kingdom it has set me free so guys we must preach we must let people know that there is a freedom hey yakindaba freedom sisebenzisa strategy ukuwina abantu la usithanda bama freedom wena lekulunge wena guys you know what mina
guys, you need to understand that that kind of food that usually I don't eat. Maybe I eat it once. Yeah, well. I did. Nina, bafowethu mina bafowethu hey, yabona kunabantu uthula umbuka uthula umbuka uthi lolu lwatha lolu lona ubizele ukuyoshumela edolobheni ivangeli lakhe labelungu kuphela lo and angazi ukuthi ubani wabafundisa abantu ukuthi ivangeli linamandla ukulima ukukhuluma ngesingisi kanti kunabantu abakhuluma isingisi esemnandi kodwa singasho lutho bafowethu uNkulunkulu akasenzele umusa umthandazo wami lo uNkulunkulu akasenzele umusa ensukwini zokuphila kwethu le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe ngiyakungabaza ukubizwa kwethu ngiyakungabaza yes usuku elowo nalowo phambibo somandla asifika sulwini kanibonanga umntu nomntu phambibo uNkulunkulu ikhona inini thina siphethwe sishunyayezwa abefundisi ekumele uunderstande bona kunokuthi yena understande nina uma nizombiza ezemncwabeni kumele nimchazele indawo ukuthi kule ndawo kunama potholes kule ndawo isitola sikho 100% juice awukho kumele simchazele ukuthi lana inyama ibomvu umfundisi ayidlayo ayikho lana ama BNB awekho umfundisi is far away from la khona ama BNB but we don't have a problem. I don't know noma umfundisi angakwazi ukulala edolobheni ekuseni uyamchazela anina ngeke mfethu aweke ngeke mfethu umfundisi uyanegotiate ukuthi uzokwazi ukulala hawu ayikho indoda ebizwe uNkulunkulu engeke ilala noma ikuphi ayikho indoda uthiwa ibizwe uNkulunkulu nayo ngeke ukwazi ukuphuza umbhubhudlu iphuza amanzi yona iphuza amanzi ahloliwe unama bayide wemzini waka waphuza lamanzi uthi ahloliwe wawuxabha awu limenyezwe livangeli limahala lingekho 11 standard kwaso sikhathi kofuna ukuyeka amasuta kwabeke phansi ufaka isiyasebenza uye kubantu memezela ivangeli kucaca ukuthi ukukholwa kuyingamanzi akuyinga ngelevel yokuqo abantu noma bethanda ukukholwa ukuthi sikude kakhulu ukuthi basibone sorry umuzwe ebuka nje ethe ngeke ngilungelana nina niqoka kahle kakhulu abayachacha laba bethu abefundisi labo bayachacha labo abefundisi benu ngiyakutshela umfundisi wakakayo ukushumela ngaphandle kuka 10,000 ngitshela imfihlo mina wobuza ikomiti ehlelayo ukuthi usibani kade nimbize emalini unikubize emalini 10,000 plus BNB nokudla okuhloliwe engakudla emzini wake ubudla amagwinya ayidlela uphuthu nobhontshisi ngoba lakini ezokhuluma ngo100 niphakeme isizukulwane safundiswa ukurespect abantu kunokuhlonipha ngiyakungabaza ukubizwa kwethu ungabaza abafundisi benoma la siphethe inyanga lokubizwa kwesolisi umunye ukhonza la ngezantsi wabizela la ngaphezulu ulani nje laba bazalwane bangapha basakhonza usukela sekhonza nangaba ngapha phezulu ukubizwa kwenu kuyasingabazisa
la ungakwazi ukusacrifice. Umphostoli Paul uthi siqhubeka sisebenza ngezandla zethu kubavezela umusa abaswele. Uthi simatshe singanginalo ilungelo lokubiza iminikelo kodwa ngilisebenzisanga lelo lungelo ukuze ivangeli lingathiyeki. Kunendawo la khona unalo ilungelo ukutshela abazalwane ukuthi omemezela ivangeli biblical ubabonisa amalungelo nawo kodwa mawufika endaweni kubantu abangakhulini nabangasizakela ungalisebenzisa ilungelo lelo ngoba inhloso akusikhona ukusenga ubisi, inhloso kwelusa. Kunabantu abangamnandaba nelizimvu ukuthi zidlele kupha amanzi ziwatholileni esilongo bona balitholile ubisi. Apostle Paul angilisebenzisanga lelo lungelo. Sizathu ukuthi ngalisebenzisa ukuthi ngangibona ukuthi ivangeli lizothiyeka. Kunabantu abangeke balishumela ivangeli bayamukela imali kwabantu abangakholwa. Bayabalelwa ngalezo imali. Tshela ukuthi awukwazi ukuthi wena wondliwa yithi. Shayela umthetho umuntu sekunikezile imali akuthi ugqoke kanjani ukuthi angithi mina le platform abantwana bakaNkulunkulu abasenzisiwe uma khona la ngakholwa siyathemba ungene lokuzofunda. Liyangabazisa ivangeli lakho sisho njalo ebusuku. Ukubizwa kwakho kuyangabezisa ngoba uthunyelwe emadolobheni. uNkulunkulu wakhe akakuthumele emakhaya. I-healing yakho oyinikezwe iyangabazisa ngoba uye ibhedlele. Kodwa kuphiliswa laba bantu abeza kuwena, wena wazi ukuya endaweni la khona unabantu abegulayo. Kodwa uJesu wathi ngangiseyibhedlela nikaze nize kimi. Ukubizwa kwakho kuyangabazisa. Bizelwe endaweni la kunentokoza, uyi la khona kunesidingo. Ngenani bafethu kulo 30 minutes ngo9 siphumuleni. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasenzisiwe. Mawukhona la ngakholwa. Siyathemba ungene lokuzofunda. Ngenela ngakhona ukuzophikisana. Mthani bengalela bafethu. Igameni lika Jesu. Sanibonani. Sanibonani bafethu. Ngenani bafethu. Ngenani kanzawethu. Ngempela uNkulunkulu kubizile wena. Biziwe. Sayoma ngelina phambi kwaNkulunkulu. Siyakhotisana manje sicebe manje sithenga imoto sithenga izindlu siqhaphaza abazalwane isebenzisa amandla nelungelo uNkulunkulu asinikezele ukumanipulate abanye abantu kodwa liyeza usuku wonke umuntu uyobe phambi kwenkosi uyobelanda. Because now sisebenzisa ivangeli for our own benefit. Sinisebenzisa amandla uNkulunkulu asinikeze wona ulwazi kumanipulate ingqondo zabantu abaningi. Kodwa liyeza usuku siyokwenza lokhu kuyofika la khona umuntu ngelinye ilanga uyoma phambi kwaNkulunkulu. Sesibamanipulate abantu sicebile ngevangeli. That's why nomsindo khona namhlanje akusukona umsindo ukuthi we are protecting the gospel. Umsindo okuyicebisa thina masichaza okweshuma umsindo khona awusuwona umsindo okhandwa abantu abakukhiphayo okweshuma umsindo okhandwa abantu abathatha okweshuma because what we are preaching, what we are teaching it for our own benefit. Siceba from evini
esishumezayo asondliwa yilo sithumile siyayisebenzela thina siyayisikela emanonini konke sikumemezelayo sizenzela thina sishumelela thina everything's all about us so the gospel we are preaching it for our own benefit siyabenefita kulona asondliwa uNkulunkulu that's why siyayikhetha nendawo siyakuzona siyabakhetha nabantu esibathandayo ababhede abanemali sibadiscipline kunabantu sikhuluma ngokuthanda kwethu sikhuluma into esiyifundayo kubantu abayithandayo sisesikhathini la khona umpostoli Paul wathi kuyofika ikati la khona abantu abashumela ivangeli ethandwa ukuzwa abantu endlebeni zabo kodwa kuyeza isikhathi sezi isikhathi la khona every one of us also account phambi kukaNkulunkulu siyeza leso sikhathi sikhohlisana sikwazi lo ukuthi the time will come. The time will come. Ayogoqa umatende ngelinye ilanga. Namandla umanipulate abantu ahamba phela. Umusa kunethuba la uhamba uvalwe. Wonke umuntu yoma phambi kaNkulunkulu. Uyolanda indlela ayenza ngayo. Nalabo bathi babizwe uNkulunkulu angababizanga bayolanda. It's a piece of advice mawungalizwanga iphimbo likaNkulunkulu yekela. Phenduka. Ungaweli kule trap la wonke umuntu eclaim iphimbo likaNkulunkulu angazaliswe. Asikhonza uNkulunkulu okhandwe ngamakhalibhoti. uNkulunkulu esimkhonzayo uyakhuluma uyezwakala mekhuluma. uNkulunkulu onamandla akhe ongadingi ukulekelelwa. Ungaweli kule trap yabantu abacabanga uNkulunkulu abambiza ngento athi ngezwa into. Phuma kuleyo ndawo. Sanibonani. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Mawukhona la ngakhona siyathemba ngene lokuzofunda. Hayi ukuzophikisana. Sanibonani. Siyazi isikhathi umusi uyovalwa. Bafowethu asiphumuleni makungekho ngenayo bafowethu ake siphumuleni hayi makungekho requestile siyaphumula kodwa sifuna ukukumemezela ngesibindi ukuthi ungangeni kule trap yabantu abazenzisayo mawungazwanga lutho futhi akusilona icala fakaza kuloko okuzwile fakaza kuloko okubonile ungamqambeli uNkulunkulu amanga ubuyolanda ngelinye ilanga. It's a piece of advice. Sabazalwane bonke abahlema ukuthi bayamazi uNkulunkulu kodwa bangazi bezwe ukukhuluma kwakhe. Everyone biza uNkulunkulu ngizwe into namanga. uNkulunkulu akaze abe yinto. uNkulunkulu akasiyona akakwazi ukubizwa abe yinto umoya ngcwele akabe yinto. Mawuza umoya ngcwele ekhuluma nawe uyothi umoya ngcwele uthe kimi. Sanibonani bafowethu. Ayaveli namanje Lukuzana. Sanibona. Akazi ukwenzakalani lana. Angazi ukuthi kwenze njani anganza kwethu. Yabona noma shoti ke shoti akufunakala abantu bangene namhlanje. Athi ngingenela ngibo. Awu.
le platform yabazalwane laba basindisiwe angazi kwenze njani abafowethu ngizama ukulungisa indaba yama-request la uma ngena la mbo ngiyazama lana hayi iyayigolozela inokuba igoloza lento le ngizama ukubuyisa ethi ijemile ifuna silukuzana si-disconnect iphinde ibuya siqale phansi bafowethu asiphumuleni shothi ke akufunakali kube khona abangenayo ngoba ngeke sibafaka ngenkani shothi ke asireste bafowethu asiphumuleni uNkulunkulu shothi uney'ndlela zakhe zokwenza nganza kwethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu aselekelele nasebusuku unenhloso zakhe unendlela zakhe kodwa ke sibonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi ubizwa kwethu nohambo lwethu it seems like sithume thina sishumela thina kubantu rather than representing the kingdom babotho ngcwele isongo sethu uJesu siyakubonga ukuthi uNkulunkulu wona wedwa sibonga ithubo sinikeza lona uNkulunkulu onamandla onke egameni lika Jesu ufanele ukudunyiswa nokuphakanyiswa lihle igama lakho liyabongeka nasebusuku ngenxa yendodana yakho uKristu inkosi yethu sibongile inkosi nabo abantwana bakho nali bandla lakho labo uyithengele bona sicela babiyele enzukwini zokuphila kwabo uvele ube ubaba kubona ilona lo ayidingweni zakhe nakulonyaka oqala abanye bayikolweni imisebenzi imishado ingane impilo eindaweni ezahlukahlukene banamaphupho babuthi ngcole siyathandaza ukuthi abe impumelelo konke lokhu kwenza wenzele ubuhle begama lika Jesu Kristu inkosi amen bafowethu naku kunye kusalayo naku kunye kusalayo indaba athi ngibona umfundisi uzekalala la akatholakali na into esalayo indaba yangoMarch sibe nombono ke bazalwana akwashintsha lutho but I think kushintsha ivenue kunezinto esathi sizama ukuyihlanganisa ngoba sasithi siya eSoweto but kunezinto engahlangani kahle njengoba sizama ukuhlela so sagcina sibona ukuthi I think sizoya eValley lapha kumfundisi uzikalala njengoba sasikhuluma indaba seSoweto so kunezinto engahlangani kahle masizama ukuplan but ama date awashintshi ngoMarch lefika nge15 imigwaqo yonke ibheke egoli but sizoyishintsha eSoweto kuyeSoweto sizoya eValley ngicabanga ukuthi usho nale network namhlanje yasigolozisa naku ke sebhalile lapha umfundisi waAbraham bathi bani Palm Springs khona lokho bafethu shothi lapho kuwa khona ke sizochaza kahle in details ukuthi kuphi nendawo but kona uhambo lonke libheke egoli siya khona ke bafethu ngenza kwethu siyacela ukuthi asileleni isikhathi sekhona asambeni bafethu asambeni sibheke egoli ngiyanithembisa ukuthi yezwa ke nayi ivenue anti niyayibona ivenue bafethu thathana ama screenshot so nikeza ama details zonke ngiyanithembisa ukuthi by next week ipost izobe siphumile sisabalalisa because sesiconfirmile ivenue indaba seSoweto bafethu siyashintsha siya eValley so ke kunjalo ke nganza kwethu sibheke egoli siyacela iSoweto eSoweto sishintsha nje kuphela indaba seSoweto sicela Eastern Cape Western Cape bathini Mpumalanga Free State arikopane ngawufela asambeni ngenza kwethu siye khona kuba kumnandi ngizwana ngami kuba kumnandi sihlangane singabantu uyoba ngekho uGreat Man of God basihlanganele siyexoxela sikhuluma izinto ezibalekile so ke siyanicela bonganza kwethu siyanithembisa futhi ukuthi
ngolwesine kulo life ngolwesine sizoletha ama details onke concerning indaba zama contribution ukuthi ku-contribute kangakanani. Ngiyakubona lapho Magubane igoli yabona ithekula lithi liyeza sizongolesine bafethu sobuqhamuka indaba zama contribution zonke izinto zoba sihlalo abazalwane siyakubona egoli ama contribution ethu siyosendela abazalwane basegoli ningayilethi kimi imali bafethu mina nenkinga zami ningabi so ke yonke izinto soba sihlele egoli so ayikho imali ezobe ifakela uzwana sizothola i-team esegoli isihlelela ngale kufakwa imali zakhona indaba zokudla konke kuzoba kuse kuba ebethwe ingcangce izinqazesele konke kuba kusobalo so ke siyacela ke bafowethu egameni lika Jesu siphumuleni nganza kwethu sohlanga ngolosine sizoqhamuka nama details ongaphelela abaku WhatsApp soba update isikhathi saqhubeka sihambe ukuthi kwenzakala ini mfundisi uzikala luzosalekelela nasegroupini ama details onke indaba zokuhlela everything so ngoba sizoba koba kungenzeka ngagcina kwenzekile kuba uFriday Saturday and Sunday uyazibana so ke hlela kusemanje thatha insuku manje uhamba ulibheke egoli mathola umzalwane nemoto nihlela ninethi nifaka upetrol siyokhonza ayikho imali okungena ke ngoba yeke lekhona imali yokuphuma imali esidinga yokudla ngoba nawe uzozudla ayikenye ke ngale kwaloko ngoba uzobukhona ufuna ukudla ileyo mali esidinga kuphela asinayo imali othi kuyangenwa kuyakhokho kwasho kwacima kwasala izibani sokuhlela ama banking details sokuhlela abazalwane sisafuna ukuorganize abazalwane basegoli sihlela yonke into kahle ndaba abazalwane ababe besiphathele endabeni zokudla imali efaka kuzona ama proof afakwa kuphi ngoba ayikho imali kumele ifake engaziwa kuthiwa kanti abazalwane sibafakela u50,000 bese masifike egoli lapha basithengela ukudla kwa 10,000 abazalwane bacomplain kuthiwa uzwana necrew yakhe basibizele egoli bazosikhuthuza yabo so ke konke kuzoba kusihlelekile sifuna indlela esoyisihlela ngayo ukuthi uma umuntu efaka imali iproof mhlawumbe uzoyifaka ku group ka WhatsApp na imali engenile na imali engenile ngoba konke kumele kube kusobala kungabikho insolo ngoba uma kungabanga sobala ngiyothi ngibuye egoli senginesuit entshe mhlawumbe khona ungithengele isuit entshe kuthiwa usethenge nesuit shothi le mali uyidlile egoli that's okay sifuna ukukwenza konke kucace ukuthi na imali eniyibonile ingene kanje na imali isebenzile ilip everything so kungazibe nomsindo kusasa ngiyabo siyabonga kakhulu bafethu egameni lika Jesu uNkulunkulu anenze kahle ndale kahle bafethu sihlangane ngolwesine ngesikhathi esifanayo siyacela niqhubeka lapho kusubscribe ku YouTube kube kanjalo bafethu uNkulunkulu enze njalo amen ndale kahle bafethu.